ikaze mwese kuri M24 TV. Reka nongere bayi ikaze kana nabashimira gukomeza kunogerwa na gahunda zacu muri rusange tugenda tubategurira zigiye zitandukanye. Mwese rero nongeye kuba ikaze nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza muri rusange. Icyo nakubwira cyo rero, niba utarakora subscribe kuri channel yacu, wakora subscribe rero kugira ngo ukomeze kugenda ubona izindi nkuru tuba twaguteguriye. Ikindi kandi rero, niba utarakanda kukazogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kubabona inkuru zacu, nakwibutsa ko rero wakanyeganyeza hanyuma ukajya ubona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitereka kuri channel. Dufite inkuru nyinshi zigiye zitandukanye rero, zaba inkuru ziba zigezweho, izindi nkuru rero ziba zaratambutse, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye ku buzima bwa bamwe, ku buzima rero bwa bamwe mu bo muzi cyane rero baba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo muri rusange. Aho M24 TV igera hose rero, reka mbaye ikaze kandi nabifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zacu muri rusange. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ku bijyanye n'ishyingurwa, kujyanye rero n'ishyingurwa rya Rwibaziga ngira ngo ni umunyarwanda wabaga muri Mozambique, ariko by'umwihariko rero akaba yari umuyobozi rero w'abanyarwanda baba hariya muri Mozambique. Navuga ko yari umuyobozi wa diaspora hariya rero muri Mozambique. Ngira ngo urabizi ko rero yishwe kuwa gatanu ku mugoroba, hanyuma umurambo we wagejejwe i Kigali ku munsi w'ejo kuwa mbere hashize, akaba aribwo umurambo we wagejejwe i Kigali. Hanyuma rero nyuma yo kugezwa i Kigali nta kindi cyari gikurikiyeho usibye kuba bamushyingura. Bakaba bamushyinguye rero mu irimbi rya Rusororo, akaba rero bamushyinguye kuri uyu munsi mu irimbi rya Rusororo. Hari hateraniye rero imbaga y'abantu benshi cyane rero, baba abo mu muryango we, baba abo muri leta muri rusange, inshuti z'umuryango we, ndetse n'abandi benshi batandukanye kuva mu gihugu cya Mozambique. Rero akaba ari bamwe mu bari bitabiriye umuhango wo gushyingura uyu mugabo, umuyobozi rero wa diaspora mu Rwanda, diaspora y'abanyarwanda baba hariya muri Mozambique, wishwe kuwa gatanu. Hanyuma rero the head of Rwandan community, ni kuvuga rero umuyobozi wa diaspora muri Mozambique, warashwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize Maputo muri Mozambique. Rero akaba yashyinguwe uyu munsi mu irimbi rya Rusororo. Hanyuma rero nakubwiye ko umurambo we wagejejwe i Kigali kuwa mbere ku mugoroba rero, aho wari ukuwe muri Mozambique, aho yiciwe kuwa gatanu. Hanyuma rero nyuma y'uko umurambo we ugejejwe i Kigali, nta kindi cyari gikurikiweho usibye kuba bamushyingura. Hanyuma rero Mr. Rwibaziga akaba ari umwe mu bacuruzi bakomeye babaga hariya muri Mozambique. Ikindi kandi wamenya, nyuma yo kuba ari umucuruzi, yari afite n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye yakoreraga hariya Mozambique, umurwa mukuru w'iki gihugu cya Mozambique ari wo Maputo. Hanyuma rero mu cyumweru cyashize nibwo amakuru yamenyekanye ko uyu mugabo yishwe rero ahagana saa 5 za mu gitondo, aho bita mu gace bita Matola muri Mozambique, mu gace rero bita Matola mu gihugu cya Mozambique, mu murwa mukuru wacyo ahitwa Maputo muri rusange. Hanyuma rero iyicwa rye byaratangajwe rero ko imodoka ye yitambitswe n'indi modoka, akaba rero yari itambitswe n'indi modoka yari itwawe n'abandi bantu, harimo avamo rero abantu bagera kuri 3, hanyuma bamuvishaho urufaya rw'amasasu kugeza apfuye. Urumva ko rero ni ibintu bibabaje rero kuba umuntu yakwica undi, kumva ko rero umuntu yagirira nabi undi nyamara ntacyo bapfa rero. Hanyuma rero akaba yarajyanywe kwa muganga rero nyuma y'amasasu menshi bari bamaze kumurasa, ariko bakaza kumugeza kwa muganga agahita yitaba Imana. Nk'uko rero byatangajwe na ambasaderi w'u Rwanda hariya mu gihugu cya Mozambique, yavuze ko rero abantu bikekwa ko baba bamwishe ari aba hafi rero mu bari bamuzi, ariko cyane abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo rero akaba ari ibyatangajwe. Hanyuma rero bamwe mu bakekwa hari abantu bagera kuri 3 bashinjwa urupfu rwe, cyangwa se bakekwaho ku bijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo. Harimo rero uwo bitwa
Diomode rero Tuganeyezu akazo bita Benjamin Ndagijimana n'uwo bita Revocate Karemangingo. Abangaba rero harimo ababaye abasirikare rero abangaba nibo bakekwaho cyane ku bijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo. Rero bakekwaho ku bijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo muri rusange. Nyuma rero akaba yaratuye muri Mozambique igihe kinini cyane, nyuma rero yo kuva mu avuga rumwe na leta y'u Rwanda, hanyuma akemerera kuba yakorera igihugu cye nk'umunyarwanda. Hanyuma rero ibyo byose byaje binakurikirwa no kuba yahabwa ubuyobozi, akagerwa umuyobozi wa diaspora. Ariko ibyo byose rero hari abatarabyishimiye rero ari nabo baje kuba bamwivugana, batishimiye rero uburyo uyu mugabo yarabayeho ndetse n'uburyo yafashe icyemezo cyo kuva ibuzima akagaruka ibuntu, ndetse akaba yakwemera gufatanya n'abandi banyarwanda mu kuba bakubaka igihugu cyabo muri rusange. Abo rero batishimiye ibyo byose akaba aribo bashyirwa mu majwi rero mu baba baramuhitanye muri rusange. Hanyuma rero urupfu rw'uyu mugabo rero rukaba rwarababaje abantu benshi cyane, cyane abatuye hariya muri Mozambique. Ubwo ndavuga ku banyarwanda muri rusange, n'ubundi yarabereye umuyobozi. Abanyarwanda rero baba hariya muri Mozambique yarabereye umuyobozi muri rusange. Gusa ikindi wamenya, uyu mugabo ntabwo ari ubwa mbere yarageragejwe kwicwa, kubera ko mu mwaka wa 2016 yarokotse urupfu rero rwa bamwe mu bashakaga kumugirira nabi. Binavuga ko bari boherejwe n'umwe mu bapolisi, ko rero bohereje umupolisi kugira ngo amwice, ariko uwo mupolisi ntiyaza kumwica, ahubwo aza kumuburira. Umupolisi rero ntiyamwica, ahubwo aza kumuburira. Ariko rero rw'uyu munsi cyangwa se kuwa gatanu w'icyumweru cyashize ntabwo yabashije kuba yarokoka, kubera ko babashije kuba bamwivugana. Ubwo rero iperereza riracyakorwa hariya muri Mozambique, mu murwa mukuru w'iki gihugu ariho Maputo, kugira ngo rero hamenyekane n'abandi bose bari inyuma y'urupfu rw'uyu mugabo. Ariko ni inkuru ibabaje. Natwe rero nka M24 TV twaba twifatanyije n'umuryango we, ndetse n'abandi bose bafitanye isano n'uyu mugabo, ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange bababajwe n'ibijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo, rwa Louis Baziga muri rusange. Ariko nanone hakaba hakomeje gukorwa iperereza kugira ngo harebwe ndetse hanamenyekane ababa bari inyuma y'urupfu rw'uyu mugabo. Hanyuma rero kuva jenoside yarangira kuva mu mwaka wa 1994 mu majyepfo y'ibihugu bya Afurika hakaba habarirwa ibihumbi by'abanyarwanda. Hari ababayo nk'impunzi, hari n'ababayo rero mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni ukuvuga ko rero abarenga ibihumbi 5 aribyo bikekwa ko rero baba muri Mozambique. Abarenga rero 5,000 by'abanyarwanda biravugwa ko aribo baba muri Mozambique. Ariko si Mozambique gusa, hari n'ibindi bihugu rero biri mu majyepfo rero ya Afurika, yaba ibihugu nka South Africa. Abo rero akaba ari hamwe mu haba ibihumbi by'abanyarwanda muri biriya bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma rero twari turimo turagaruka ku bijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo wiciwe muri Mozambique, umurwa mukuru rero w'igihugu cya Mozambique, Maputo. Ariko akaba yariciwe mu gace bita Matola. Ubwo rero yavaga iwe agana ku igaraje, mu gahanda k'igitaka. Hanyuma rero aza kuba yategwa mbush. Hanyuma abamuteze baza no kumwivugana. Uyu munsi rero akaba aribwo yashyinguwe mu cyubahiro. Iri sororo rero akaba ariho bamushyinguye mu cyubahiro, yaba abo mu muryango we, inshuti z'umuryango we, yaba ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye, abanyarwanda bose muri rusange, yaba abavuye muri Mozambique ndetse n'abandi bose. Reka tuvuge ngo rero Imana imwakire mu bayo. Ariko tunavuga ngo abakoze igikorwa nk'iki ngiki rwose bakomeze bashakishwe, hanyuma rero bazagezwe imbere y'ubutabera. Ntabwo ari byiza rero kwivugana umuntu, kubera ko si wowe uba waramuremye.
ntabwo ari wowe rero uba waramuremye. Ni byiza ko rero abantu bose babana mu mahoro ndetse bakanakundana. Ibyo ngibyo rero ni bimwe mu byo navuga. Hanyuma rero reka mwese mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse tunifatanya n'umuryango w'Abaziga muri rusange. Ariko ndagushishikariza kuba wakora subscribe kuri channel yacu ndetse ukaba wanakanda kukazogera kugira ngo ujye ubona n'izindi nkuru muzo tuba twagutegura. Reka mbashimire rero, mugire ibihe byiza.